is perfect in all. Good morning. Yamo achibiem samu akwaba. Adom TV Badwam Jumedie no so yeda sinyu free ha. Be fidie no nkoswa enna ha. Yeda se papa. The edu so no Dr. Sharp so aba. On ye ebedi enkomo nu ahodo a won mo ewo. Do memo akwabe. Eyoso. Hey, anope the US ni sin wa. Wati egum anga. Say be a word no. Wati egum. One weather no de mofa. Na de na go. No so nya bad. Say ye hu yi de. Yes, one gas. Seven no. Dog enti we wadaruma. Yeda nyame asese wasan ene yeguso eye nkyerɛkyerɛ. Na on say we ase se obi onum no okasa. Obeka so okasa fa Muhammad ho a obeka so abodam ama Muhammad anaso okasa fa Yesu ho a wate ase ala usa ayinu a obeka so abodam o nanim ne ewohu ene ne wate obi kasa fa bosuma na bibia obeka so abodam o nanim ne ewohu yewo enoma bebre wate ase fa sase so bet nipa dasani no yewo nioma pii wo no ma wanhwa utimi wuram emedo haw brew me kira aduro ye na ase ankasaw emedo haw brew na saa nioma no nso ne se ne ete no ebedu baby no bo nse ojo hu a entime nye because ye wo nioma bi wo no ma on entam ne nioma nyina eda so bi wo no ma nsema ebekoso no maza ana mame enye se obi kwa fa akosua ne hina aponkwa de gu fam de gu na waboduo obi onu ma onfa no kura nya ye dangerous chance wa yesa sa netie ade a eya e wa asase so no eya obi ampe nanso so no obi timi ekoto ede ma obi wan yaw ade biye tim benipa bra bo manipa ne tim dwena na bi won mo tim nya yi eye yaw ade yade no sa na ase etewu ana ase kire na nkasa te deeply no yaw ade ompe onso obi abompa ye omompa ye asofo ba ga na anom ne yi nyine ewrade ma me banya kansa wonso obi abosampa ye ne da obi amo anase my me benya fa brother na bi obi amo beto bebo mpae papa on se ne etie sanete yade bi a emanipa bre enunti nyankopon agi Dr. Sharp the demon chaser e dia mawiase nyina se obi bia na obetie no bia no ne ho beto no prekope ewo ayaresa kwan so esanse empanyimfo ni nyina hwem asan ama no West Africa, the most promised spiritual center in West Africa 2025 to 2026. Last year you know so na ye ekita any Herbal what you say Sharp the sanity na ade beye wo wuntimi bi wo kro ntimi nsumu nyame de ebeye den sa nioma no ntina ni nyina ka bom ena tumini anwoden de aba atiasfo asase so amma yedwumadie bi se yemfa haban ensa yade ne anyi nipa ye kasa kire nipa bet bi wonu ma no maso eden na hu sansu hu se obi wonu ma yade no ode wahye de aye ne ho ade sewu sika keke apart no Dr. Sharp se yade we se bi wo obi so a yaw ade no sebi obi so na se odi china bre odi akọ hospitals nipa no eye breakdown free ni trisuti ne nase sanya se bia ne dompe na pecha de a na bia eye stroke bi na abubu na to on ma why pecha ni nyina yema na ebekọ ankwa na kese ya to Ghana mra ye be many pan 15,000 Ghana cedi 150 million wa onfa nipa na mra Adom Udi ye be ye program on fa na mra Adom ayi ye friends TV anu ya no metwa Dr. Sharp abro ye Tuesdays in so no anajo 11 to 12 yes amba FM so what in metwa no
obi enu onuma apart from achacha kwata ena kompo enti na nyame ni tumi ni anwoden de ya base ya meyani amoa mo obi ahonto no na ndi onyame apese osom waso no sa na tie yade di nipa kopie ba bi bebre enti na nyame de yaba abofo ndi yaba tie prostate cancer ya ekwa emabiem wo de bloni na aka akiro bi nyu aka akiro bi an fabre ho eye problem no mechirem eyo wisi a ene yeye da nwa de papa ehuna de akudamfa nsime ho cancer meye ebeko edi amani yes yade me ma waduro nsusu a ma duro me waduro ntino me ma waduro a me ma odi aduane bia diabetes me ma aduro sesi a wana wata mamu adi asikire upa mananom prosen mom nikle nam ye nyu free hospital wonum na omomfa womra wonan na wasi yetwa apra ayiwom no ye friend say sonsunu pief ayi piefiri mu nyina no me pa cho bra na hwese ye ma anye ya na se be cancer ye heart problem akuma yade ye ekura so sade ye pressure ye diabetes ye epilepsy yes we try to jaminti no we anye ye wana se ka kire wunni adu amasa ka no tumi na jam to ato ano upa mani twa nto ayimu ensom mu ana apum enko wura he mba cho de banament mansa mema ni 15,000 Ghana cedi onfa nipa no mra mekeme wa yade na DS bia ye mfa ho yade bi te se awo problem ye madness ye TB tuberculosis ni emoja ba nyina ye whole heart kidney problem condemn stroke cancer breast one and I say bibia ye ni o ma bebre apart from chachakwata e na kompo everyday bia so no me ye adwuma na nipa hu se wantimi anya ahoto na wankasa na firiw ne ye kan oba ye ho ye ya ade amawo yantimi anye munyina mudi adanse ye be mani 15,000 Ghana cedi 150 million onse nwi anim ase mu obi ante nanka wo no wo de sai sika no akwakoto aso kura wa aduro no wo akope no baabi a betini pa so timi ya dene enioma enti wo ma wo beba no enye sa okochi ni yenti ni yebete usuo ni yebejo na no ana yebejo opa preko na ohonto mame numbers ni na aka na fato mame fa numbers ni nto numbers ni na wo TV na anim no 0266 14 another 14 6 9 0266 14 another 14 6 9 050 554 19 96 050 554 19 96 020 489 74 54 over one ma fakaswaka na si overhead na se usu akaso overhead na se no afaka ekwa new market no akaso obesu ADB bank usu ADB bank pe wodi ohie nipa bia wo ADB bank ya ewo kaso a bisanse o Dr. Shapo ye ben ho a obi anim ye ho everyday bia ye adwuma consultation ni daso ye 200 Ghana cedis obo aho na sika no anso aho bo na anso ye be ma waduro ye bi ma akura na anye yi a me pa chaw wodi otua kaka yesi antima anya mo bi ante enke woni hawo wona ompa yaresa rache sese osuban sister ade na wo no ma mpese enti mo beba ma ho ato no sesa na jai na anye se nyame bebisa nyame nchiro bibia ene adom panyimfo ne obi biara otie wo hwa adom TV ni ade mo nyame nchiro ye da senti Dr. Sharp no frɛ no ebia no amo ya reso na woni no enim kommo ye kwei de na chese birthday foi ejarade adom wode adom ye nti mame nkomra ye bai betwaso